mystery box guys. Kata guys. Hi guys. Ito guys, may dumating na naman na mystery box guys. Yan guys, mystery box ang tawag nila guys. Papunta na ako guys, kunin ko na yung mystery box guys. Yan guys. Ito labas ng bahay namin guys. Yan. Yan guys. Samahan nyo ako guys. Buhatin natin tong sinasabi lang mystery box guys. Yan. Ayan guys. Yan ang mystery box guys. Yan o. Galing US guys. Yan guys o. Galing ng ibang bansa guys. Yan na guys o. Yan guys. Yan guys. Kita nyo naman yan guys. Yan guys. Guys, tatlo siya guys. Yan guys, oh, tatlo guys. Ngayon guys, buhatin ko naman to kasi ako lang mag-isa dito. Yung ate ko may ginagawa sa taas, ako lang magbuhat nito guys, kaya ano natin to. Buhatin natin itong isa. Kaya naman to guys, kahit buhatin natin. Yan guys, ang bigat pala guys. Yan guys, tayo sa loob guys. Yan guys, yan.